Juna, kadagiti amin nga agararam kan ka. Asino nga ti planom nga aklunan? No da kayo ti damagak, nanang. Asino ti kayat yo para kanya? Ni Jun ngamin madlawan na singpet, kan man nakimisa. Agpada tayo gayam iti kapaliiwan, nanang. Ni Jun mo tinakitak anatak ng kadakwada amin nga agdatdatan kanya. Kan isu ti pakarik na ak iti ayat. Agad, anyapay lang arudar-aramidam nga ay. Aklo na mo na. Agpadamot nga da trabaho yo adwa. O nanang, talaga ang plano kun nga aklunan ni Jun. Kat naibaga na nga agkasar kamin, patgakon, nanang. Sige, makaamo ka, anak ko. Ay na, tapno ibagakan ka, kapsat. Manipod nagamam mo da John kan ti anak mo ani John nasursuron ni John ti makimisa. No kasta. Kadagito'y laeng makimismisa ni John nga anak mo, kabsat. Wen, kapsat. Ay na, idi saan na pa'y anamam mo ni John jak maawis apulos asumrag iti simbaan ti anak ko. Maragsakan ak nga rod. Tadakkel tinagbaliwan ni John, idinaamamo na ni John. Aya! Mayat nga rod ano kasta kabsat. Manakimisa nga minta anak ko. Di na maliwayan ti mapan mangidayaw iti apaw. Mayat ti kasta, kapsat. Uray kasano ti kinabisi tayo nga trabaho. Masapol nga ikan tayo met ti Diyos iti oras na. Tano saan agapo iti apo. Awan tayo dito'y abiyag. Iso masapol aditay liwayan ti agyaman kan kuana. Babaen ti intay panangidaydayaw kan kuana. Uwan akabsat. Husto launay dayta na ibagam. Anya kay met tenanang. Didak pa'y amo nga ibainan met. Apay Jun anak. Adda ka di matingay naramid ko. Nangagkuting bagbagayo iti ina ni Jonah. Apay, masapol nga ibagayo nga itala na sursurok ti sumbrag iti simpaan? Ay pasensya ka na anak ko. Ibukbuking dak met nanang. Naibagaklaeng mo anak ko. Wen, ngem saan nga amin abanag ket masapol nga istoryaan nyo iti sabali a tao. Pasensya ka na anak ko. Pakawanan na ko ma. Agkasarta ko man, Jonah. Adakan ka dayta, Jun. Di ka madanagan. Makitinulong ak iti magastos para iti panagkasarta. Uray simple la siguro na selebrasyon ti kasarta. Basit ti awisan ta bisita. Dayta, ket no okay laken ka. Una, awan mat problema iti dayta. Tinapatag, agbalin aligal kan mabindisyonan ti panagdanata. Wena, dayta ti kapatgan, Jonah. Praktikal ti biyagitan. Sana na masapul ang nagarbo ti sagana. Uray nyaman dayta apasken. Wan, Jun. Pagsasaritaan tayo nga rodan ti kalay sata. Talaga? Makiasawa kan, Jonah? Wan, Marley. Inton umay abulanan. Ala, kat no plano may matantag kalay sa kini Jasper Anobio. Ni, kasta ya. No kayat yo, di ag double wedding tayon. Maminsan ti gastos. Ay na, nagmayat kat kuman ngay no kasta. Ngam, urayan mi paimot ngamin asumang patikab sa tinobyo nga agapoy ja abroad. Sa amin to pagsasaritaan dayta. Kasta ya. Di sumaruno kay ton. Kapilitan na kasta. Akat kumusta ni Jun? Kasmay sa nobyo? Mayat. Naragsakak. Takaskan kwa na ti pakiasawaak. Namati iti apo. Naasidag iti Diyos. Ay, agpada ta Uray siyak, naragsakak mo ti tinobyok, tanasingpot lang arudan, nagagatpay. Kan kang runaan ti amin, kasi tinobyom, naasidag mo ti apo. Ammom kadiya day ta ti numero 1 asap sa pulak iti may sa atao. Ti man nakimisa lalaki? Agpada ta. Ngamin, mamati ak nga awan to ti rumso aparikot iti nagbaitan mi.
Adaman, ngam gagangay tula a problema. Wana, dala kala asulbaran ti parikot ti agasawan nagpadadaan na mati iti Diyos. Tagpadada nga adda pa nagbuteng na iti namarswa. Jun lakay, agreeing kan, maladawtan iti simbaan. Ito maminsanin makaturturog ka. Ha? Turog ko pa itan Ang dama ng trabaho na bigat. Kakaiso na day off ko. Jun, sumagmamanumit lang ang oras ti pan nakimisat na. Uray agawit na matladagos. Ay na, si Kante mapano kayat mo bakit? Basta siya kiturog ko. Kumusta ti adda asawa na, Jonah? Si Kangay, kumusta ti adda asawa na, Marley? Sika talaga, isubsublimot kanyak ti saludsud ko. Sika ti damdamagak. Oh, abe nagsanaay ka ngay. Ada ka di parikot? Si Kapay ti umuna nga gistorya. Sakbay asyak, Marley. Sige. Ay na, naragsak kami ka ni Jasper nga asawak. Ngamin, nagtali na ti kinasingput na idagararan pa'y lang kanyak. Kaslat at dapay kit din nga inayat na kiti husto. Ha? Kasta ka di? Makimismisa payla ka di? Wana, mabalin ayamat alanganan mi dayta. Saan? Naimbag ka pa'y nga rod, Marley. Ay, nagbidutak sa iti pinili ang nakiasawaan. Ha? Ala ka? Abi akas tamat ng tibagbagam. Manipod nagasawa kamin. Saanan asumsumrek ni John iti simbaan. Kan, ininot ti panagbaliw ti ugali na. Anya? Juan, iso ang nagbidutak sa iti pinili, Marley. Ngamanyangay, adaditan. Saan mat ang mabalin basta sinaaklatan ni John, ta nagkasar kami kat nga ron. Wen sana kas ka rin ti makisina iti asawa. Iso ti makunak, ikararagam latan Ikamang mo kini apo ti anyaman na pagdaldalanam ita. Jasper, ada sa nga ilimitay. Nakasaritam ka din? Ay, uwan manong John. Kaanak akday jay. Kasta? Anyang iti gagaranakan ka. Umay dumawdawat iti kwarta. Tapag nayon na kanu iti tuition fee na. Anya? Sikat imang papaadal iti kaanakam? Tultulungak ti kabsat ko. Tawan mo't trabaho ti kabsat ko nga mana. Tultulungak ida, taka si damat. Barang makalpas ti kaanak kahit matulungan ang tumad dagiti dadakkel na. Nagsingpat ka matan, Jasper. Ay, no siya kakit saan nga balin ti kasta. Ha? Pagbanban ka? Pag numaran ka ti sa balin? Ha? Adalagat may tulong. Apay kidi na saan ngay? Ay, uray pay. Diyak kaya ti kasta no siya. Idulin ko ati kwartak. Isungarod nga da bangko, tapno da pangidulinan iti kwarta. Ha? Agruam ti tawa mang namnama iti sa bali, no panpanuyuyam. Iso ano siya, saan ko nga ugali ti tumulong ken agpautang iti sa bali a tao. Nga uray kabagyak a mismo. Saan ko apadpadaksen ti anak ko, Jonah? Ngamsigo den akasta ti ugali na. Adda imimot na. Naturay kan istrikto. Kan sigod asaan aman nakimisa. Ti amok nga rood kat nagbalbaliwan. Ngam nagsubliman matan ti sigod nga ugali na. No kasta, panagin ko kunala ang timpakpakita na akinasingpet idi agar-aram paylaang, nanang. Kaslakastan anak ko. Tain subli na matmanan ti sigod nga ugali na. Paspasin siya am kumanti anak ko, Jonah, wan. Aw-awatem kumalatan. Wan nanang, uray anya pa'y ti kinatao ni John. Asawak lata day chay. Isu nga ano sakti anyaman nga ugali na. Nagsweldo kan, John, ha? Wan, si Kangay. Kasusweldo kita Ngam indiretso ko na ti bangko. Imbangko kami nen.
Dahita sweldom ti gastusan ta iti inaldaw. Kaya hindi ka nak iti allowance ko. Iti sweldom ti pangalak iti allowance ko tapno sana maksayan ti sweldo. Savings ta dayjay. Wan Jun. Ken kita am dagiti gatgatangam dagiti la importante tanay. Masapol nga gurong ta. Narigat no agbarbarayuboy ta ita panawen. Tanarigat asapulan ti kwarta. Sanay bakit? Ni Nanang. Hello, Nanang. Hello anak ko, kumusta kayo? Mabalindag kita iti pabor. Oh, anya dayta, Nanang. Mabalindi pumulod iti kwartayo. Paggatang ko kumay iti agas ko. Ha? Ay, sige, ta umayak di ta numadamdama. Sige nga raw. Urayan ka, bye. Bye, Nanang. Anya timbaga ni nanang. Umut-utang iti kwarta lakay. Paggatang na kano iti agas na. Anya? Ay una yan. Pamilyado kan, ngamang namnama pa ila iti sweldom, Jonah. Apay, awan sa bali pagutangan na. Adamot dagiti daduma kakabsat mo Awan matrabaho dagiti kakabsat ko. Kahit gaputa si katiad na trabaho na si kalatan tinamnamaan ti inam amang tulong. Ay maditikas ta, unfair. Ala, di ka nagsao. Tasaan akon amapan ijay ayan ni Nanang. Una, pariknamot ngamin ti inam. Ipariknam asaan ka single. Nga dan asawam. Tapno saan lata amang namnamakin ka. Diyos ko. Lawlawagam ko mati panunot ti asawak. Di mo ka di itulok ngagtultuloy ti kasyay nga ugali na. Apo. Isurom ka di ti umno nga aramidan na. Tapno na saya at laang ti aramidan na. Apo. Numabalin. Diyak kayat aguraan ti asawak. Gapo iti makitkitak nga ugali na ita. Impaay mo ti asawak akabinadang ko iti biyag. Katulungak itirigat kan ginawa. Ket agdanggay kami kuma amangidayaw kan ka. Apo. Iso alaw lawagam kuma tinakulaapan apanunot na. Manong John, nadamag mo ka ti problema dito yung kumpanya pag trabahuan tayo? Una nga ron, Jasper. Kasano da ito yan? Agsaramat gaya man iti mabiit. Awan ti mabalin tayo, Manong. Ay, Jack man ang muno niya tipod na makagapo. Ngam, adag kun ko na analogi. Adamot mangibagbag nga ilako dan tayo apasdek. Ay, kasano tayo nga ro din. Mapukawan tayo niti trabaho. Kapilitan na nakasta, Manong John. Awan mo't lata ti mastra ka katrabaho. Over-idsak nga minan. Iso marigata na nga agaplay. Alakat agan anos talata ano anya ti adta. Pampanunotag tag negosyo. Tadamot basit urnong ta. Iso na ti aramatag. Uray basit la negosyo. Uray dahi tayo pakanan no iso. Adakan ka dayta, lakay. Kumusta to'y pakanan nyo, John? Karurugik pa ilang na nang iso apaliwag pa ano kasano. Aywan gaya manak ko. Adda mabulod a kwartam. Naibus mo't tay kwarta ko kat ni. Awan mo't gayam agas ko nanak ko. Ay, unay kay mo't nanang. Di kay man mo't mangmalas iti negosyo. Karurugik pa ilang ag negosyo ng utangan da kadagosan. Utang ti buwina manok. No adda ngam no awan, okay lang. Awanin ata na usar konti kwarta, nanang. Ay, awan na talaga, Jonah. Diyak ka imaan ti ag negosyo. Lugi akmat. Awan mo ti umay mangan iti pakanan. Jun, Apay nga takas lag, mamalas sa kakanayon. Bakit? tinasayaat. Agrubot ka. Domingo ita. Inta makimisa. Maliwliwayam nga minan ti agserbi iti Diyos, lakay. Dayta ti kapatgan iti biyag tayo. Ti agdayaw iti apo. Tauray kasano ti panagsalukag tayo.
No awan mat ni Apo iti kaunggan tayo. Awan serbi ti anyaman aganwat tayo, lakay. Ha? Iso apang nga asim. Danggan na ko ma. Patgam tikid daw ko. Inta makimisa. Kalpasan na. Dumaray tayo iti Bible study iti kaaruba tayo. Napintas ti dumngag iti Bible study. Taado ti maadal tayo asasao ti Diyos. Ay, mabit lang ah. Mahina ang kalaban. Iti Oh, kwarto? adto yun ti order mo, ading. Orisyak man man. Wan diya da sa Dahil timot kan ka manang, oh. Ala, sumapol kayo iti pagtugawan nyo. Damot ni Pretong sa Anak ko, ado ti customer mo. Umay katulungan. Ay, uwan man na. Order. Agyaman na ka. Ay na, Jack Amonter Aramida, tanin, nagado ti customer. Ala, tulungan ka, nanak ko. Nay, apay nga ikan nakiti kwarta, John Barok. Uwan na, tapno maramanan nyo mo ti bindisyon na mauawat mi ti asawak, nanang. Ha? Alan nanang, awatin yun. Awate mo na balayan. Tauray siya, inikanak met ni John iti kwartak. Ay, agyaman nga road Barok. Awan na nyaman na. Masapol nga ibingay mi met ati bindisyon nga ipapay ti Diyos kada kami. Ket makawanindak ko ma. Tainim imutan kayo ti kalabas. Saan kaya manasaya ati agbalin nga agom? Iso ha, pakawanindak ko ma. Agawid tan Meli. Awanan ti customer dito'y parlor. Ay, kaya na. Angem, agdardaras ka kadi nga agawid. Saan? Apay ka di? Intang agdin na. Mang restaurant na, tasyak titaya. Ah? Ay saan ah? Agudwata, Meli. Agpadatamat amang manggad. Kanayon nak lang ay libre. Ay, basta. Siyak titaya, Belen. Naragsakak nga no si katikad-kadwa. Belen, thank you ah. Ala, sika tinangilibre kanya. Sika pa'y tag-thank you. Siya kumaati rumbang agyaman kan ka. Ay na, thank you kunak na pinatgaman ng ti awis ko ah. Kanayon nak lang ay libre, Meli. Adang amin na nag-arason. Ha? Anyat kayat mo asawan? Ay, sapay la ko ma, tadi ka agungat iti da ito nga ipodnok nabayagan nga agayatakan ka, Belen. Ha? Ni, anya ka din dahit ang ibagbagam? Di nak man rabakan iti kasta, Meli. Pudnot ibagbagak. I love you talaga. Di mat bading ka? Rumbang kumaalalaki ti pakarik na am iti kasta. Wan, aklunak. Makariknak iti ayat iti padak alalaki. Ngem mas rumingbaw ti panagayat ko iti babae. Sikat ti kayat ko nga asawaan. Tama ipaayan nak iti anak. Kayat ko ti maadaan iti bukod ko a pamilya. Meli. Ulitak, Belen. Ay ayatan ka. Napanan man ang anak ta, bakit? Kaya awang mo trabaho na ita. Ay, saan ayaan nagpakadakan ka? Ay, nasaan nga road? Mapan ka numot agaram. Ha? Agarap mo no agparam. Agaram ko na naman, tababa iti mapanarman. Anya? Ay, asinaw. Nibilin akatrabahuan na. Anya? Na. Naimbagman ta babae ti kayat nga armad? Wen, takayat na kano ti maadaan iti anak. Kinasaya ata. Mayat day ta na panunot na bakit. Ngep. Imbag ano kaya mo inibilin ti kaskeng kwada? Barang alakay. Ay, agyaman nakbilen. Inaklon nakmutlaangan. Nabayag mat ngaminan nga agar-aram ka kanya. Maasyanak ka. Ang mga noa sila ang timarikrik nam kanya. Agayatak matan kan ka. Gapo iti kinasingpat mo kanya. Amok ajak to ag konsumisyon iti danam. Santo Apolos. Promise, Belen. Itatanal pa asan ti kasarta. Siyak lang ang ti agtrabaho.
ta para balay ka. Ala, saan Duat ang agtrabaho, Meli. Agtinulong ta. Saan ko man Ameli, tiyawag mo kanyak. Taga-sawatan Belen. Milyo ti gusto anagan ko. Iso ang milyo ko namon, okay? Ha? Ay, Milyo. Milyo, di naklapdan nga agtrabaho, Takayat katulungan. O sige, sikati makam mo, bakit? Ang planok ti agikatan iti parlor. May mayat sa no agbukod talaangan. Katuan, mabalin matlat ta. Ngam awan mat parlor ta. Ag-home service ta, Datan ti mangdanon kadagiti customer ta. Ay, anya. Wen, mayat day ta na panunot mo. Kayat ko, Milyo. Belen, bakit? Masapa ta rumwar no bigat. Ta duman ang dagiti servisan ta. Di mo servisam ni Madam Gloria enton bigat. Wen, Agsasaruno dagiti agpaservis ka data. Kaya't dalaki diti serbisyo ta, bakit? Isu nga ado dagiti mga ayab ka data. sika, asino ti servisam no bigat. Ni Manong Dario akapitlok iti kabangi mga barangay. Ngem itulod kan tupay nga umuna iti papanam. Sakbay ama Oray panak di na kun matitsa- itulod, Milyo. Anya? Apay ngay? Kabailak ti mapan ijay nga oray di nak itulod. Ay na, nasaysayat no itulod ka, bakit? Saan ko naklangarudan? Di ka kadi makawawat. Dagulit. Anyat problemam ay, Milyo. Maturog ka kit din. Di ka sumanao. Panagkunak, kat sikat yadda problema na, Bilen. Apay akasta ka mutan. Kasano? Tilay bagbagam. Agat atap ka iti angin. Maturog ka kit din. Kasano ajak agatap. Huston ko nakmat. Agsao ka pa'y tapanawan kan dito silid. Ha? Di kay kadirumwar, tatang. Kunak man na da servisan nyo ita. Ay, madamdaman ton, Aljen, anak. Mapanakon, aldawan. Ur-urayan na kon, jay serbisa. Ala, ape akas di ti suot ni nanang arimwar. Nagkiting ti paldana. Kasla palda ti ubing. Kenje blouse na, makit-kita jay. Ay, Kas deti kayat ng aramidan, iso abay bayam. Tanotog ngarat, iti kayat na. Agapa kami. aywan. Nangagkoy di rabi nagsinungbat kayo. Saan kayo matasigod nga agap-apa, tatang? Ay na, gagangay ti agasawa ti kasta anak ko. At dalat ta, tay saan da pa nagkinhawatan. Normal ti kasta anak ko. Maikawa ak ngamin. Taitalaang amangag kong agsubang kayo. Ala, baybay amon day jay, anak ko. Narabyan ka manan asimang patbilen. Kanayon kalakastan. Nag-overtime ak nga rod. Aglisi ka kit din. Sigurado ka? Amangan no damot sa balin apapapanang bilen, ha? Adday ta ka manan, Milyo. Agimun ka manan iti angin. Managatap ka. Kasano jak agatap, kat kaslamat kanayon ng akastatyar aramidam. Ken kasta una yan ti pasiksim no kasya rumwar ka. Kas kalabalasang. Di nakpakibiangan iti dayta. Di agpasiksi ka mat no kayat mo. Ay una yan. Amumat ang nagbalbaliw akon. Ken uray badingak nga asawam. Jak pulos nagayat iti lalaki, manipod nagasawatan. Tares respetuan ka nga asawa. Ken ay ayatan ka. Ay, maturog takit din. Rabiin. Ay, rabi manan. Gamawan pa ilajin naman ako. Sa di naman nga tan tinapnapanan na. Anak, apaya di ka matagtagari. Malipod simbangpat ka dito'y balay kat kasta ka. Diyak amo. No kasano ti panang ibagak iti da ito itatang. Aging ka ngamin itakat kasla makit-kitak pa'y laang tila nga dananang. Kanti kadwa na alalaki. Anya, asino ang lalaki ti kadwa ni nanang mo? Diyak mo. Lumakay matan. Kan naglailo da iti tunggal maysa. Idikwan, naglugan da iti tricycle. Kadjakon amo ti tinurong da. Anya, apay na aramid ti inam ti kastoy. Inayat ko mo ti husto.
Awan matamo ka nagbasulak. Una nagkurangakan ko, ana. Gamapay nga raramidan natin kastoy. Ay, Ala, huston tatang. Di kayo nagsangit. ano ba yan? Nagapgap po ang bilen. Nagturturugam iti dwa arapi. Nakiturugak iti nagserbisak. Sa bali a service ti inaramid mo. Lalaki ti sinerbis ang bilen. Anya ka din daytang ibagbagam. Agat atap ka manen iti angin. Di kan makapaglibak. Tanapanagnakanan ti kinalalakerom. Ha? Kunak tupay kat nga da sa bali nga aramidem. Ta doon dagiti nadlaw ko nagbaliwam. Di mon ilibak ti aramid mo. Ta nakita na kayo ti anak tay ti lalakim. Ha? Aljen! Aljen! Umasidag ka man ditoy! Aljen! Apay ka din, nanang. Apay, anya tinakitam. Ha? Siguraduam apod no ti bagam. Di ka agparbo iti sarita, Aljen. Pudno ti imbaga ni tatang kada kayo. Nakita kayo iti lalaki akadwayo. Kat agin innakbay kayo amagmag na. Amangan no karuprupak lang ang tinakitam. Di ka agsasao iti saan mo asigurado, Aljen. Ibabawim iti amam ti imbagam. Ibagam asaan asyak dayay. Da kayo tinakitak, nanang. Di mo pagbalinan nga olbod ti anak ta. Di ka nga minin aglibak. Manipod pa'y idi. Talaga ada kayon ti agkakampi. Ay, di mo yaw awan ti saritaan bilin, ha? Pudno ka di nga dalalakim. Ala, 1 milyon. Iso atap no awanen ti pakariribukan nyo nga agama. Pumanawakon, saan akon anaragsak iti 6 milyon. Saan, nanang? Di na kami kumamat panawan ka ni tatang. Pangasiyo. Basta pumanawak, taag na akon iti balay dagreg. Agkabalay kamin. Anya tinagkurang kiti inam. Apay nga sukat nagmatan. Pinanawan natan. Uwan nga rod Namusto ko man. Di kayo naginumpay. Nakaado kayo iti ininom nga arak. Kapay kumatang iti arak. Taglemes akiti arak. Barang nakalipatak. Husto ko man. Di kayo nagbartog, tatang. Ikaw ka nakiti arak ngay numak. Di ka makawawat aya. Ay, sige nga rod. Mabihit lang. Ala. Bay antayaw no isuti pa karagsakan na nga aramidan. Nakasapol siguro iti lalaki ang makaipaay iti ginawa kang kuana. Nauma siguro iti kinarigat ti biyag iti sidong mo anak kao. Tatang. Ay, anyan. Jak pulos ni namnama amaramid ti manugang tatikas jay lakay. Nagturodan ang panaw kadagiti agama. Ay na, pagragsakan na nga raw. Ibigay ang hilig ako nada. Tauray ko nata abagbaganta. Wanan. Simurutan ni ti lalaki na. Ay, basta agtuloy ang agadal ni Aljen nga apo ko ta. Kat no adda may tulong mikan ka, ipaay milat ta. Agyaman nak. Ay, sapay la kuma. Tasad aday tatimang dadael iti konsentrasyon ni Aljen nga gadal. Nakaluto akong tatang, mangantayon. Mangan kan. Awan ganas ko ang mangan. Rumara kon tadapay serbisak. Mangan kayo pa'y Amangan nagsakit kayo iti saan nyo apanpanangan. Ay, awan ganas ko anak ko. Sige, mangan kan tarumarak. Ken marabyanak nga agawid. Mangan kanton. Di nakururayan. Ay, agbartok kayo kadimanan. Minalumlatan ang mabartok kayo. Di nakon pakibyangan iti aramida kanak ko. Ala, inakon. Ingkan tumutin iti balay dalolom. Tayong katumulong iti trabaho ijay. Aniya, ulit mantimbag ang bilen. Sarong karak ko mati anak ko. Kailiw ko ni Aljen, Greg. Diyay nga ta anak mo ngagpaiso ti kailiw mo, wano diya asawam. Ha? Jay anak ko, Greg. Di mo pagpamparte anak mo.
Sana kakaya na kidikalman. Amuhon na kita nga estilo. Greg, Ken manipod ita. Putdemon ti komunikasyon nyo iti anak mo. Nawatam. Oh, adto yung ti pagbayad mo iti pagadalan nyo, anak ko. Agbayad kanton, ha? Wen tatang, agyaman na kiti pa ng papaadal yung kanyak tatang. Ay sus, di mo pagyamanan dayta. Tapagrebengak dayta kas amam. Tatang, Basta saya atem tag eskwela. Taday talang ti maipatawid ko kan kanak ko. Ta sa anak mo't nga minabak na nga amam. Ba na ganang isukatan ti inam kanyak. Nagsapol itibak ng alalaki. ala, saan kayon nga agliday? Kunak man nun nakaililiwag kayon. Ay, wan matkit di, ah? Iso na lang tanudad duma. Jak malapdan ti agladingit. Ken mangay ay itibagik. Nakura payak lang amin. Ken kastoy ti kinataok. Ay, nagsapol ti inam. Iti talaga ang malalaki. Ken makaitad itinam ay kan kuha na. Ala, saan yun nga ayan ti bagiyo? Taure kasta ti kinatao yo. Nadungo kan responsable kayo nga amakan asawa. Anya mo ti kasta pamagimon, Bilen. Naglukmag kamutan. Saan kamutan a seksi akas ini? ha? Naglawlaw tabadom. Takasano, naglukmag kan. Di kan makabado iti fitted. Wen tanakot tungak pa'y idi. Mabain akon nga agfitted ita, tarumwaran tinakkel abilbil ko. Uy nga rod, nagalas a kitain. Ha? Nagrawat ka ngamin. Di ka ngamin nagdiet. Makapasuya kitain. Ato iti kwarta, inka ag gym. Tapno kumutong ka. Talaga nagbaliwan ni Greg kanya. Saanan akas ididamo ang nakalalailo. Kinasayaan. Rumwarak tainak man ag gym nga agpaiso. Dumagasak itinatangkan prutas. Tamanipod ita. Natangkan prutas laangan ti kanak. Nabayagmat nga agpaison ajak nagsidsida itinatang. Pasig akar ni ti impapaunag ko. Manipod nagdan na kami kin ni Greg. Anday ko. Tibarukong ko. Marigatan akong agangas. Tulungan dak. Nagadumot gayam ti sakit mo, Belen. Ada sakit mo iti puso. Nangato ti bipim. Kinadapay ka no diferensya ti dalam mo. Uwan nga ruat, Greg. Kailangan man anada anak iti kakasta sakit. Aha, siguro dahi ta na sakit mo. Binaybayam lang. Asino nga, ti mangipagasan ka? Pasensya kan, Greg. Ay, isubli ka langan iti asawam. Diya kaya ti konsumisyon kan ka. Tambangan, maestresak. Ni milyo ti mga sikaso kan ka. Tayo so ti legal nga asawam. Agyaman tayo may kayo dito ospital, Milyo. Aljen anak ko. Nanang, Kumusta kan? Imawag di asawam kanyak. Iso tinang ibaga nga da ka dito ospital. Kat binilin nak asyak kano ti mga sikaso kan ka ditoy. Saan kon nga asawa ni Greg? Ta sininaan na kon, Milyo. Anya? Idinaamon na nga adun ti sakit ko. Sininaan na kon. Kat inyag na pa'y amin ang akawas ko dito ospital. Ay, anyan. Ang amdi kagdanag. Asikaswanda ka, kan di da ka baybayan. Pakawanan na ko, Milyo. Dakal tinagbasulakan ka. No desidido kang agbalbaliw. Awatan da ka. Ngamin, sikatin na ti anak ta. Nasakitin aramid mo. Ngam inaklon ko dayta. Inkarkararag ko ang maurnos metla ti amin ka data. Kada ito'y siguro ti sungbat ti karkararag ko. Iso ang mapakawan ka. Gapotay ayatan ka. Agyaman ak, Milyo. Nakasingsingpod ka talaga. Ikarik,
Apa man nga gimbagak. Sulnitak ti ado nga nagkurangak kada kayo iti anak ta. Kasla kaano la iti ubing ti anak ta. Ngamita, nakagraduaren. Agtrab-trabaho pa yen. Wan nga rod, Milyo. Kat ulitan tagyaman kan ka. Agyaman na, gapo iti panang pakawan mo kanya. Kano saan agapo kan ka? Saan kumaanak kaadal ti anak ta? Ay, pagbababawiyak ti inaramit ko. Agyaman akmet tanaurnosan ti amin kadata. Ket ita, naragsak tamanan nga agdandan na. Angam ni, diya kaya ting agbanog ka. Tapno sana kumaro ti rikrik na kandi mo liwayan ato marandag iti agas mo, Wan lakay. Tatang! Nanang! Ay. Agrobot kayo! Apay apagrubuatan na kami kat malaman. O, apay, papanan tayo anak ko. Inte ag dinner ijerwar. Kasusweldo. Iso nga itreat kayo manen. Ha? Ay, katuwan Day talaga yan. Ala bakit agrubuat kan? Wan lakay. Piron, awan ka di ipay. Awan pa'y nga rod na naising. Plano mi nga rod ti agpakita ko maiti doktor. Tapno maamuan mi no asino ti adda diferensya na kada kami nga agasawa. Apay, di ka mabutag, Piron. Ha? Anyat kaya ti asawan? Kasanaon, no si ka ti maduktalan nga da diferensyada. Ha? Di ka mabutag. Nga amangan no panawan, wano sinaan na ka ni Kardeng nga asawa. Anya nga rod ti aramidan mi ngay nana. Mangampun kayo iti agbalin nga anak yaw, tapno agsikog kamutin. Anya? Ay wan, adaon tinaobserbara ka kasta. Kita man ni Inga, nabayag sada na adaan iti anak, nilakay na. Idi nangampun da iti ubeng, ay saus, nagsikog butain. Ket amom, nagsasarunupay dagiti anak da. Pito, dagiti anak da. Maikawalaw, tay inauna nga inampunda. Aywan anya. Kuwan, saan laan ni Inga, tay napaliiw ko akas tabiron. Jay pa'y kasinsen nila kay kaw. Iso ati makunak, nasaysaya at siguro no mangampun kayaw, iti ibilang yaw nga anak yaw. Sige. Bayan nyo. Takasaritak tuman di asawak, nana. Amwak man, anya ti kayat na mapasamak. Asino nga ro ti ampunan tangay? Narigat mo ti agsapol iti ubing ampunan ta bakit? Kunamat ni nana ising at tumulong agsapul iti ampunan talakay. Wala, tanay, ato ti trabaho. Diyak la masagong ti mapanagsapol-sapol iti ubing nga ampunan ta. Amumot nga awan ti inanak. Tano kastoy ako ding tilugan kat agre-preparak, bakit? Mayat ka amang ampun ta iti ibilang tanga anak talakay. Wan. Awan problema kanyak. Mayatak, bakit? Akim balay dito'y nana. Balay, tay kaanakan nila kay. Mabit lang, tagtuktukak wan. Sapay kumaat, madanon ta ti kaanakan nila kay. Ay, Ha? Ne, da kayo magayam, anti ising. Sumrak kayo Ay agyaman kami kaanakan. Kaduak ni Veron. Ay antay anak mo nga'y balasang kaw. Ay, ada ijay indahyon na anti. Ay, damag kaw. Kaya't mo ka no nga ipaampun ti anak mo. Pudno kaanakan. Ay, wen ante. Kayat ko nga ituloy ngamin ti panagadal ko. Anya nga iti ko na ni nanang mo. Naimbag man no manugot nga ipaampun mo ti anak mo. Kinasarita ko nanti, kat manugot mo't. Kasta ka day. Ay, iso nga imay kami, kaanakan, ta agsapsapol nga men ni Veron. Iti ampunin na nga ubeng. Tawan anak da ken nila kay na. Sige auntie.
Diyak kumakayat nga ito ti anak ko. Kapilitan auntie. Tani, nagrigat mo ti panagbiag. Kahit ko nga ituloy nga min ti panagadal ko, auntie. Di kag danag. Tasan mi abaybay ante anak mo. Ikarigatan mi nga itad amin ang kasapulan na. Kang runaan ti edukasyon na. Agyaman kapsat. Sige, sige. Agsarita kami nga rod kan ni nanang mo, kaanakan. Viron! Ayan tayo gatas ni Aran ngay. Iyag mo na, tanay. Mabisinsa na talaga. Di mo tagsardengan nga agsang-sangit. Wan, umayan karding. Nala, agsusukan balong. Kita, nabisin nga pweso. Ay, kaasimot da ito nga ubing lakay. Pinanawan ti amana. Ay, kut. Ayan na nga ita. Tayo nakasikog nga rod kan kuana. Pinanawan na nga rod. Ay na. Manipod nagsikog, saan ka nun ang nagpakpakita ti ama ti ubing? Kasi ang rod no kasta. Ni, aldawan, di ka mapanagbiyahe aya? Ay, madamdama pa si tata. Iliwak pa ito yung anak ta. Makapaayat. Bakit? Agas ti bambanog. Ino, nakabangbang luto yung anak niya. Umay ka man, anak ko. Nay, bakit? Abay, anyat mapaspasamakan ka. Nasayata dakan karding. Napintas adamag. Nagkapo kami kaniaran iti health center. Masikugak. Nasurukan na may sabulan tininawag. Agpaiso bakit? Ano, agyaman anak. Adanton anak ta. Anak ta, nagtaod ka data. Wan nga rod, kamaudyanan na. Napatganan tinabayagan at tartari kagayan ta. Adakon bakit? Ayan ti anak ta. Aday jay krib na, agay ayam. Kastaya. Adain sangpot ko nga ayam na bakit? Kain inggat hangak iti kanan na. Niaran ngay, ingatangam mat. Sana. Hindi na mudla kayat da ito'y. Iso adya anak talatan, bakit? Aran, huston ti sekundarya nalpas mo. Agpatingga ka la ijayan. Tati adem ti agtuloy ti kuleyo. Ha? Nilangan manong aran ti agtuloy nga agiskwela, tatang. Kasla marigatan akmut laeng nga kuleyo. Kabalam day ta, sadot mo laeng. Marigatan ak nga rod, tatang. Ni manong aran laengan ati pagtuluyan nyo. Ibagak tulatan no kayat kumanan ti agiskwela. Basta si ka ti agtuloy nga agadal iti kuleyo, Mimi. Tulungan naklangan agtrabaho si kaaran. Sumurot ka kanyak nga agbiyahe, kasi ka ti agbalin na konduktor. Nalawag. Uwan, tatang. Karding, nalalaing ni Aran ngam ni Mimi. Nakita mo't dagiti grado ni Mimi. Pasig apasang awa. Ngam ni Aran, nangato dagiti grades na. Tamay sa kadagiti kalaingan iti pagadalan da. Di ka nagpalpalikaw, Viron. Amok ti kayat mo nga ibaga. Ani Aran tinalaeng, kat ni Mime ti awan ti amuna. Idaon mo mutlauna yun ti mismo nga anak ta. Diyay kat ampuna yun ti daydayaw mo. Saan nakasta ti kayat ko asawan? Tangay saan kayat ni Mimi tag-eskwela. Apay no nilangan aran ti pagtuluyan ta. Sumarununton ni Mimi. Ay saan? Pilitin ta ni Mimi nga giskwela. Masapol nga agtuloy iti kulehiyo. Pasensya kan aran sapay kumata saan ngagsaksakit tinakam mo kan ni tatang mo. Saan nanang? Amok mo't amarigatan kayo. Naggidan kami nga kulehiyo kani ading ko. Bayam, tano makaurnong tayo. Sumarunukan tumot lang agenrol. Aran, darosem, aldawad, intag biyahin. Uwan, tatang. Umayan. Sige, nanang. Ing kami agbiyahin. Nala, agananad kayo kan ni tatang mo Ayan manan ni Aran, Viron.
Domingo ita, lakay. Amumot atunggal Domingo kat masapa amapan iti simbahan. Tag-practice da kadag iti kakadwa na acquire. At talento ng agkanta. Iso amay sadya anak ta kadag iti mararamat iti simbahan a para lead iti kankanta. Adulamin da ita. Andaya tangdan na, amapan agkanta-kanta dita. Iti overpass ati pagkanta na no kayat na. Mangitaya iti dua abaso wano lata. Tapno makaurnong iti kwarta. Ay na, baybayam ka din. Itad mo ti hilig na. May mayat na giant angam ti mapan agbarbartak dita. Isupoy ko mati mapasadaan mi ita. Ay na, aginanakamot Kanal daw para kanya Apo Diyos ita. Ikam kumamot iti oras ti Apo Inta makimisa. Sikan na, masadutak. Isuntumot lang nga iso tibiyag. Nga oray di Domingo ka nga agmisa. Nakagaw kayon, mangantayon tamabisina kaon. Nala, sumango kamutan, si kalatururayan min karding. Mangantayon, mabisina kon. Mabiit lang. Agkararag tayo pa nga muna. Ading, tatang, nanang. Adula amin nga mumaran. Kararag mo kumaitayin tawanak pay. Manaktak ka, sapay nagatidog ti kararag mo. Matuo ka nak nga gururay. Karding, anya ka kadi. Ay mangantay kay din. Agkarakararag kay pay lang. Inton malpas tayo amangan, sakay kararag. Manaktak kayo. Ngunay, adu pa'y ti aramidag. Darasam kiti ti mangan, si kaaran. Tawasingam tayo lugan. Si kamot mime, ag-review ka iti eleksyon mo. Tapno nalaing ka, di pagadalan nyo. Wen, tatang. Nanang, happy birthday! Ay ala, wan ngagpaiso. Kasangay ko gayam ita. Ay na, nalipatak pa'y kit din. Anyan, pati kasangay yo. Malipatan nyo, nanang. Ay, uwan gayam, nanang. Ada na patag-arigalok kada kayo. Ha? Dahito yo. Ni, Biblia? Uwan nang. Noon araramidin nyo, agbasa kayo. Tado ti maadal yo, iti Santa Biblia. Ada pa'y may sa ditoy. Itad ko ni tatang. Sa balin tumatitid ko ni ading ko. Napintas kami ti agbasa iti Biblia, nanang. Adun ti nasursurok maipapan ka ni Apo Diyos. Babaan iti panagbasbasak iti nasantuan na Biblia. Nanang, kwartayo man. Ni, katno kahit itad ko la di kalman iti kwartam. Ada bayadak iti eskwelaan. Ikanta ko na, uray 2,000 lang. Pangalaak ngay, kat intad kumutan kan ka. Manunti ka sa pula, mayami may. 2,000, tatang. Ay, ito'y. Wow! Sana all. Agyaman naktatang. Sige tang, tinakbayadan ng babayadak iti pagadalan. Babus! Inikamlatan. Adi mo pa'y dinamag no pangaramatan na iti kwarta. Langag mo mat, sana ya. Pagbayad na kano iji eskwilaan da. Wan ngam kadawdawat na lay di kalman. Nagastos ti ag-eskwela iti kolehiyo. Bakit? Sana balay ta masukatan to. Gaggagatak man ti agbiyahe. Tapno maitid ko amin nakasapulan di anak ta. Di ka rumurara na tada papananta. Ha? Domingo ita tatang. Mapanak inyo simbaan. Aglangan ka pa lang, ta importante ti papananta. At arkilata, mapantayo di laon yon. Dakal ti itad da dya, kumpadre, tagalanti da dya. Kuyugo na, sikat ag helper. Tatang, kuwang amin. Ay, di mo ipilit ti kayat mo si kaaran Abang ano makabil ka. Kardeng, anyaman daytaan. Taman anak mo, simbahan latan ti ada iti ulo na. Di pa ilang arod, agpade unog pastor. Papanan nyo ngamin ayak at Domingo ita. Adda nga rod arkilame. Kaya awang kwarta kon. Amang ano, dumawat tumanan ti anak mo. Awan may tad kon. Ala, ingka mapunasan ng jilugan, aran, tarong wartan. Hello, Nana. Ay nay dapaw, Biron! Nabuya ka kadiitin news iti TV! Ni, saan, Nana? Apay aya? Ay nay, naapon akong! Ay, dakardeng! Nadisgrasya ti lugan da! Anya? Saan?
aday di ospitalan ti asawam. Ang di aran, saan dapay kanwa nasarakan? Aniya! Nanang, ni Manong aran ngay. Nasarakan da ka din. Saan pa'y nga ron anak ko? Nga matapandaan natin nagitirangkis. Iso madama pa'y lati pa ng sapsapul na kuana. Si bibiyag nga tabay ni Manong. Naayat unay ti Diyos. Amo ka di na baybayan dya kapsat mo, anak ko. Nanang, Tang, nakaringan ni Tatang Nanang. Veron, Mimi, ayan ni Aran. Awan pa, saan na pa nasarakan na kay. Pakawan hindak. Basol ko, nadadaga sa mapasama ka ni Aran. Basol ko. Di kang sangit. Tama nga no makapadakas kan katikas na. Agkararag tayo kit di. Dawatan tayo ti kasi ti Diyos. Amo ka di na baybayan ni Aran. Isong agkararag tayo. Dahito iti dawat mi. Itinaga niya po mi a Heso Kristo. Amen. Amen. Ala, rumortan dito simbaan anak ko. Agsublita ni Diyo ospital, tayo takitaan dya, ma'am. Wen, Nanang. Umay kayo, Nanang. Ayan nga tangoy ni Manong ko. Ala, di kag sangit, Mimi. Tapat siya ka sana baybayan ti Diyos, di kapsat mo. Naaya tunay ti Diyos. Amo ka di na baybayan ni Aran. Ibagpagadamat nga mangan kanuno na tayo ni Manong nang. Nangato nga mintirangki sa nakat na ganda. Basta patsyenta si bibiyag di kapsat mo, anak ko. Di kag panunot iti negatibo. Basta si bibiyag di kapsat mo. Si bibiyag. Nanang. Nanang. Ay na po, Veron. Mimay, nasaya at nakita kayo dito'y simbahan. Apay ka di na naising. Ay, hindi aran. Ay naapaw, nasarakan dan. Katay na. Ay naapaw. Apay, Ay. kumusta tanak ko? Kanayan na. Ay na. Ay, ada ije ospital ah. Anya, Ay. kumusta tanak ko? Kumusta ti kasasaan na? Ay naapaw, ay na. Ay, sigurado amakla at kayaw iti daytoy ngay baga. Iswa pa nga asiyo ah. Tadi kay kumamakmakla at wine. Mabalin ka di. Idiritso yun ti kayat yung ay baga nana. Ah. Di kaya nagpalpalikaw pay. Ay na, ay aapaw, ay na, di kay siguro mamatay. Hanggang, ay, awan na pulos ti sugat ni Aran. Katanda itay di ospital. Bambantayan na ni Karday ng di ospital. Anya, Ay, ho, agpaiso ka ti dadangin bagayo nana. wen ko naklangarudan. Malala, mapan kayo ni di ospital. Darasin nyo ki iday. Ay na, anak ko. Agyaman tayo iti Diyos tawan da kasi napasamakan ka. Nanang, amok aniya po Diyos tinangilisi kanya, iti mabalin apakaisagma ka. Ay na, Aran. Anak ko, agi amanak tawan da ka sa napasamakan ka. Untatang, tinarabay nak ti Diyos. Manungaran. Kasanwa nakalasat ka iti dayjay disgrasya. Sakbay ti disgrasya, timpwa ka kon. Tanakasabi tak idi, tasakit nga ro ti helper ni tatang. Idi nagriyaw ni tatang, anang ibagang awan ti preno ti lugan. Timpwa ka kadagos, sak ti maray nga imadayo. Gapoy ti dandanag ko, jak na puutan ti imadayo. Awan mo't nga min cellphone ko apangawag ko kumakada kayo. Ay na, agyaman naktawan da kasi napasamakan ka. Patawanan na kanak ko. Dandani ka na isagmak, gapo kanyak. Tikit di pagiyo ti panunutan nyo, tatang. Tani, medyo grabe gayam tinapasamak kada kayo. Una na ko. Abangan no mabayag sa makapag na. Na fracture ti tulang dagiti sa akak. Tatang, umasidag ka man. Tara kupan ka, anak ko. Pakawanan na ka.
Tatang, sorry. No saan napaatas ti panang ipatag ko kada kayo kani Mimi. Angam na amiris ko asan arumbang tikas jay. Patpatgan ka. Agyaman tatang. Italamanin namang ngagkuday ta abalikasyo. Apatpat gandak. Pasensya ka na, anak. Tasaan ako na makatrabaho. Kasanungatan ti panagadalyaw. Di ka agda nagtatang. Ag self-supporting ak. Uray siyak tatang. Ha? Kaya't ko ti makaadal. Tanarikat gayam ti awan adal na. Nang nangruna kat kastan ti kasasadyo tatang. Masapul ang matulungan da kayo. Isu nga ikarigatak ti agadal. Nala, sapay lang ko mga run tamatunuyyo dagita nga arapa apyo anak ko. Kat ikarigatak mo ti makatulong kada kayo. Para iti panagadalyo.